Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba ranik tan lingdo tongkhar MLA ka mau kurban ulapli pat ba ya kador bar hall jong ka shnong mau thawyang nong trau southwest khas hills ka bagi nong shong shnong kila ang nuat daki phau snam ya kani ka yong dor bar lapin trailing ba ka scheme SRWP jong snam ahcha arpulai arpusau ba naga scheme MGNREGS haga jingnot ka ba shilak tingka uba ranik tan lingdo haba jingkran ulakular ba un sapenyo asai ki we ki tiar jingdan kam hapu kani ka hall bat ulapin pauru ka jingkhuble ya ka shnong mau thawyang nong trau ka badan ya ka mensiam sngongu bat ka balapin pau ban khot ya u watla ka jing ai ka dei ka barin kumta ukhmi linti bakani ka shnong kan sakaladur limba ka jingdon jong ka school St Francis ka we ni ki school ka bapau nam bakani ka than hak ba ulapin yo ru ya ka scheme ban chna surok ban pinsuk yiki khna ha poliur kumjoru ya ka surok PMGSY ha po kani ka shnong ka ba ka jingtrei menta ka la ya chat Berhol jong kesnong motor yang nongkrong yang dia mencapai merupakan minister kita. I sanction kesnong kenang makin lak pendap berbagi yo iya kejing yo ya kita berhol hamman lagi kesnong kata kadai kebangala ai kejing ai jumut ka instruction yang video pat babon gisnong kilala pendep hak tak di persang lagi pat ai tang jing ai berit pat makilayo pendep dah kejing ya trelang bat ka office yang video kublej pun kejing nang jong pi parwat ki lak kenti ya ka bakala penongkum de ka bakala mentai ka hall dah kejing ya tre bha jong ini ba pentre pa khau belum tre bha kene mi denti bagane kejing ya trelang ya gisnong kan yai khamhan ka por yo mat jong ki hang deh hi ke jingdon kam tam kene kelenti kepada ketik kepada egum ne lese na ka skim spa skill na karo karo dia bersang urun berbahaya kene kelenti ru bahkan long ke pasko tuna ko bir ko biang berwan ne oi la pesgo hangaru ke ta jingdon kam ye kide isuki gandam kandam dalong ke ba ban yo I ba kam da bun totally isuki ba jingdon kam ban tham hang ne te ngale ngam kan lese kide isuki ke ba ngala ai ngala mut keling ngala ai sipi ne am pat ai hamne te hande sukuna payo skolo ya kene ki pan yo ki te ka sukwa kular ki ba ya ka jingdon kam yo ki sipi kan ba dia makare ka hal yen si aban ai ba kisala pan sim no na office ya sipi ngala ka English puna bat ngat milenti ya kene ka ji trilang jong hi na kapta ka ha kamiat jo kene kisong bar kowe na sukmen ba I ka jingkyo jo kene kisong katam ka jiwan jo kene ka school hangne kabala dei ka way ni school standard hakane ka dong ka time hakabangi na sokmen hado kata bakane ka address kane ka shnong jong phi kala pau bha na ka jingdon jo kane ka school hangne ikme nanti bakane ka school kanang bha kanang ra ka namba bha ya ka namba susing jo kane ka shnong na ka jing kerjam ki jong phi oi na lor jong kane ka scheme ki ngalabu hangne kane ka hol ilayo bertumbuh mentau sunam ya ka way ka scheme banyo bansna kampan bhai ka surok nang tai na kemel scheme hi banle ka to school tin se yo I ke jing trei ha ka ba ki brodar ke se yo trei ke jing trei ka bangele yo bu ka kemel scheme hi ban pan bhai ka to ti ban kyo to school nganget ba kadero ka lo ke jing toy lang ye thi ke snong ka thau kham tam ye ki mi pa ba di khna ki banle ha ka to school ba ni ti ba am tip sa kay ka bagi nang lapan le regi nang kwa bani I ya ke jing kelador ke connection na sukman ni ya ke ka surok pinje suai ke bakat sakyu matawan pendap ke connection karang aji mo di karang ba so ba pa nyebut tinlam ba kane ka project ro kande pandap ha oi na kaling ka sarkar meghalaya kalale stom hadu kata kane ka sarkar MDA ke bangi gidon ha ke prasna ilayo I ke jing na surok hammal la kishno wala dom teteng ki perkhat patong bakapi MGSY kadai ka basiwan bet na central government dari kamdai gupta kadai ka jingpha proposal ka sarkar me khalaya ka hapan sei bisa omdei bakasiwan barok na ka central government ndrei ka hapan sanction ya kata ka share juga state government ban ai na kata ka register suro dan berkata ala nyu I ka jingkyo ya ka jingbon suro hamman la ki jaka ha kane ka konstitusi yongi bar ka state me khalaya hi barok we kande ka sarkar MDA ka bangi idon kala de ka sarkar ka balasna buntam ki surok ya ki de sarkar barok ki balano ki posnam barok 4 judon
kan kaji sna surok jo kan sokar kabangi don mentah ikbel ti ba kan kaji snong yo ti kan sabdon ta kadur da kumoi pak ndala dep kan kapi jeswai but so ha dia budin ban kan ia kontraktor ya kan department ha ka batin yo ya kan kaji trelang yo ti snong ru ban pendep ya kan surok kumbalaman ya budin paham ta bar suka ban itu happy batin sayo bahasa tangkap tu kan dengan yo pan sedang bagi kena seropa nadu wailoi hadu hamokerwat hadu harantong idon kejing pundin di kena sokar ya kabah ladon kejing pentikna bahasa tang lese ngambakala pan ong bahunu benai baluan kilala pan khot tendarno ya kena kesurok nadu na wailoi hadu harantong kata ngin sayo mat ke surok bah kabangi de chlong ina keren mene bani ong ba enda wat langis ko tenap dan lek nang ne saken si henry tangel yo ke surok pahabet nadu na mau kerwat nadu nang ne hadu haslong ngis ko jam jadi ke surok kabangi lek man kesngihi anda yo ke surok bah kane ke ko baro bah ma ko apre tu ni bakan dia bat ngarang don ru ke jikbe ti ma kumba le yo ma pagiat ke surok bah nadu aja keram hadu hang ne kisno yo hi menta ni dan don ke jikwa bala kuno ngin beteng ke surok ban bah nadu nang ne hadu halap jenrai kenang bah kile amar kene surok bah nanu ja kram hadu ne ki pai ba ki bale sharum ru kile amar biye ke surok bah kumne kumju kita gede ki angnot ki kabana kling jonga kum nung ikmat kini bersama di bundir na kapor bat ngai kule shumane ya ki kiri rong ba ki ba ya ai ya kata Abu financial year 2016 ngiliyo ke skim na MLA Bedon Burong Jungi isa renik ton lindo tengkar hakamang tingka kaba arla but limba kene ka skim kaba isa ila ai subhai ke Sinong Jungi ngilala ban pendep ya kene ka nongrim jong kene kayeng hakaba mensyua kalong kaba imabha kalong peruk ram ndre ngilala ban tenbaha bat ngilala ban pendep ya ka permission ka foundation rikat bat kipaya dede husnam arhazar ulai o arhazar arsau financial year dong arsau san ngilala ka convergence ya kene kayeng bat kene ka scheme chief ngilala ka MGNREGA bat nilayo ya kawo pertar ha kamang tingka kaba pralak at prahajar lais pa prapuai tingka ha kaba kabay bala kalong lelak dai pusaw hajar dai pa nyopau bat kabay tiar kalong saulak nyo hajar dai pa nyopau